Usang adako nga pitad ngadtohan katumanan haningiyap ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para nasyonal nga pagkarusa na hipati ka probinsya. Ining katapos ang malangpuson nga oryentasyon nga pagsumiter hin aplikasyon para han amnestiya han 71 nga Friends Rescued kon FRs han naglabay nga semana. Ang makasaysayan nga aktibidad in Gindumara kang Francisco Asidillo Barangay Alang-Alang Borongan City in kabahin han direktibahan Pangulo nga parigunon ang mga programa para rekonsilasyon ngan padayon nga tapuson ang armado nga pakigbiso nga nasod. Ginpangunahan inihan Local Amnesty Board kon LAB Catbalogan hapakipagsumpayan han Eastern Samar Police Provincial Office kon ESPPO. Hailaro man pagdumaran mga abogado tika nga Public Attorney's Office kun PAW formal nga nanumpa nga maugop ha Republikahan Pilipinas ang mga aplikante. Ini nga pita din nagpapakita handa nga pagsarig han anay mga rebelde ha tinuod nga tanyag han Administrasyon Marcos nga tagan hirahin higayon nga makapanginabuhin normal nga produktibo. Ano sabi nga aktibidad in gintambungan hin mga higtaas nga opisyal, hinlalaki pa ni Major General Edgardo De Leon, Regional Advisor on Peace and Security han OPAPRO, Imelda Bonifacio, Program Manager han EMU Eastern Visayas, Police Colonel Ernesto Macasel, Provincial Director han ESPPO, ngan mga tinaglawas tika nga Philippine Army ngan 4-piece party list. Dengan han oryentasyon, formal gihapon nga gintukod ngan nanumpaan hugpo han Eastern Samar Peace and Development Advocates kon Espada. Gintagan hindoon didan programa ngan suportahan Administrasyon Marcos diri natatapos sa amnestiya. Upod pahini ang komprehensibo nga bulig tika nga OPAPRO sugadan edukasyon, serbisyo medikal ngan pakabuhi agud masiguro ang ira malangpuson nga pagbalik sa sosyedad. Utro nga nagpahinumdum ang mga opisyal nga ini nga higayon insubay han proklamasyon nga gimpermahan ni Pangulong Marcos agud tagan hin legal nga proteksyon aton mga naghihingyap nga mabag-o ang ira kinabuhi. Nagsabi gihapon nga ang deadline para han pagsumiter han aplikasyon para han amnestiya intubtub na la nga dahiton Marso 13 hininga tuig 2026. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.